Mu myanya ikomeye yose ku isi umuntu yumva ko ari umukuru w'igihugu kandi uburyo nako biri kuko iyo umuntu abaye umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa bukomeye butabonwa na buri wese. Abantu bamwe bakeka ko iyo umuntu abaye perezida aba agiye no kuba umukire kuko aba afite ijambo rikomeye ku gihugu n'abagituye. Gusa ibi si byo twabateguriye uno munsi, ahubwo tugiye kugaruka ku muperezida w'umukene kurusha abandi bose ku isi. Wakwibaza ngo ninde? Kubera iki rero umukene kurusha abandi? Kurikirana ikiganiro cyose kuri YouTube channel yacu Inzore TV Show ubyumve. Twongeye kwashima mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana Inzobere TV Show, ngira ngo mbanze mbaha ikaze mu iki kiganiro. Niba utarakora subscribe wayikora ukajya ubona ibiganiro tugutegurira bitandukanye mu ikoranabuhanga, ubuzima, uburezi, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mukunda kandi mwakunze muri benshi n'ibindi byiza tuba twabateguriye. Uno munsi tugiye kugaruka ku muperezida w'umukene kurenza abandi bose ku isi. Ntucikwe n'ikiganiro wumve byinshi utari uzi kuri we, kandi ku musozi w'ikiganiro turakubwira utuntu dutangaje kuri we. Yabonye izuba wa 20 Gicurasi 1935 avukira muri Uruguay, aza kuba perezida wa 40 wa Uruguay guhera mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015. Mu mwaka wa 2005 kugeza 2008 yabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi bw'amafi. Nyuma yaho aza kuba umusenateri. Se kandi ari umuhinzi utunzwe nabyo n'ubwo ubuzima bagamo bwari bugoranye cyane. Mbere y'uko apfa mu mwaka wa 1940, umuhungu we afite imyaka 5 y'ubukure gusa. Ku myaka y'ubugimbi hagati y'imyaka 13 n'imyaka 17 yaje kuba amakipe atandukanye y'imikino y'amagare, akajya yitabira imikino itandukanye kugira ngo abone igitunga umuryango w'iwabo. Ikindi kandi muri iyo myaka y'ubugimbi yagiye mu ishyaka ryari ku butegetsi muri icyo gihe mu gihugu cya Uruguay, anagiramo uruhare rukomeye cyane. Bakomeje kumva tumuvuga ariko nta zina rye wumvishe, nta wundi ni José Roberto Pepe Mujica Caldino. Uyu mugabo uzwiho cyane nk'umuperezida wicisha bugufi ku isi kurenza abandi. Mu mwaka w'1960, José Roberto Pepe Mujica Caldino yinjiye mu mutwe witwaza intwaro wa Emerson Tupamaros, ukaba umutwe w'impinduramatwara waruterwaga inkunga na Cuba. Nyuma y'imyaka 3 gusa yinjiye muri uwo mutwe wa Emerson Tupamaros, José Roberto Pepe Mujica Caldino yagerageje kwigarurira umujyi wa Pendo, kandi we n'umutwe yayoboraga babigeraho. Naho mu mwaka w'1970, José Roberto Pepe Mujica Caldino yarashwe n'abapolisi inshuro zigera kuri 6 mu kabari ka Montevideo, bamuhora ko yangaga gutabwa muri yombi. Aha kandi muri uku kuraswa Mujica yaharokokeye mu buryo bw'igitangaza. Nyuma y'umwaka umwe gusa, aho hari mu 1971, Mujica yatawe muri yombi afungirwa muri gereza yafatwaga nk'indiri y'abanyabyaha kabuhariwe. Gusa ari inyeshyamba ikomeye cyane ntibyamunganyije na hato, kuko mu gihe gitowe hamwe n'abandi bantu 100 bari bafunganywe nawe bacukuye umwobo uhinguranye inyuma ya gereza, maze ubundi basohoka muri gereza nk'abasohoka mu nzu iwabo. Mu gihe kitanageze no ku kwezi, José Roberto Pepe Mujica Caldino atorotse yongeye gufatwa maze asubizwa mu buroko. Gusa ahangaha Mujica ntiyatindijemo, yongeye gutoroka gereza bimworoheye cyane. Mu mwaka w'1972, Mujica yarongeye atabwa muri yombi, afungwa imyaka 13 yose. Aha yahakuye uburwayi bwari bumukomereye cyane bwo kubabara umutwe bikabije. Mu mwaka w'1985, José Roberto Pepe Mujica Caldino hashingiwe ku itegeko ry'imbabazi, we n'izindi mfungwa barekuwe barataha. Nyuma y'igihe kitari gitoya, Mujica we n'abandi bayoboke ba Emerson Tupamaros binjiye mu rindi shyaka ryari rikunzwe n'abaturage kugira ngo bahurize hamwe imbaraga. José Roberto Pepe Mujica Caldino mu mwaka w'1994 yatorewe kuba umudepite muri Uruguay. Ntibyatinze kandi mu mwaka w'1999 Mujica yatsindiye kuba senateri kubera ukuntu yari akunzwe n'abaturage cyane. Mujica yakomeje kuguma mu myanya yo hejuru mu buyobozi bwa Uruguay. Ntibyatinze kandi Mujica kubera icyizere afitiwe na perezida Tabaré Vazquez yagizwe minisitiri w'ubuhinzi n'uburobyi. Nyuma y'imyaka 3 Mujica yagizwe umukandida w'aba perezida n'inteko nshingamategeko muri Uruguay. Nyuma yo gutsinda amatora muri 2009, Mujica
yarahiriye kuba perezida wa Uruguay ku ya mbere Werurwe 2010 ahigitse abandi bakandida bari ibikomerezwa muri Uruguay. Nyuma y'uko abaye perezida yahinduye idini yasengeragamo kandi akomeza kuba imbonera mu kumva no kuvuga ururimi rw'abaturage be. Mu byatumye akomeza gukundwa bidasanzwe ni uko akimara kuba perezida wa Mujica yahise akemura ikibazo cyari gikomeye cyari hagati ya Argentine na Uruguay. Mujica kandi mu mwaka wa 2011 yagizwe perezida w'ubucuruzi bwa Mercosur, ahita anaba perezida w'ibihugu byunze ubumwe bya Amerika y'Amajyepfo. Mu mwaka wa 2012 Mujica we na leta ye batoye itegeko ryemeza icuruzwa ryemewe rya marijuana ku babifitiye uburenganzira n'uruhushya rwa leta mu rwego rwo kurwanya ibyaha bishingiye ku biyobyabwenge. Mu mwaka wa 2013 Mujica yavuze ijambo ritazibagirana mu mitwe y'abantu, arivugira mu nama ya United National General Assembly, aho yatangaje ko bagomba gutegurira umugabane abazatura isi mu bihe bizaza kandi bakabungabunga ubukungu bwawo. Ku itariki ya mbere Werurwe 2015 Perezida José Alberto Pepe Mujica Cardino asoje manda ye yanze ko itegeko nshinga rihindurwa kugira ngo atorerwe manda ya kabiri, kandi kuvaho kwe Mujica yasize igihugu cye kiri ku rugero cyifuzaga mu rwego rw'ubukungu. Nakubwira ko kandi José Alberto Pepe Mujica Cardino mbere cyane yuko ava ku butegetsi yahawe igihembo cyitiriwe Nobel. Uyu mugabo kandi yahawe impamyabushobozi zo mu rwego rw'ikirenga nka National Order of Merit yo muri Paraguay, Order of the Sun ya Peru, Order of the Azet Eagle ndetse na National Order yo muri San Lorenzo. Uyu mugabo kandi we wivugira ko kubwe atemera Imana we n'umugore we guhera mu mwaka 2005 kugeza magingo aya nta mwana bigeze bagira, ahubwo bibera mu murima wabo uri mu nkengero za Montevideo. Nk'uko twabikubwiye tugitangira, tugiye kukubwira bimwe mu bintu bitangaje ku buzima bwa José Alberto Pepe Mujica Cardino. Icyambere kwibaza ngo ni iki? Icyambere nta kindi nuko agendaga mu modoka yaguzwe mu madolari 800 gusa. Mu manyarwanda ni miliyoni n'igice irengaho ibihumbi bitarenga 300. Icya kabiri kandi Perezida José Alberto Pepe Mujica Cardino yatanze 90% by'umushahara we abiha abakene muri Uruguay. Twakomeje n'icya gatatu ngo tukumara amatsiko. Mujica kandi kuyobozi bwe yahembwaga ibihumbi 12 by'amadolari kandi nawe 90% agahita abiha abakene. Ni ukuvuga ko yatangaga ibihumbi 10,800 we agasigarana 1,200 gusa. Icya kandi gitangaje kuri José Alberto Pepe Mujica Cardino yarindwaga n'abajepe 2 gusa, hakiyongeraho itsinda ry'imbwa ze 6 yahaye akazina ka Manuela. Ufite amatsiko y'icya gatanu nta kindi nuko nk'umuyobozi kandi ntiyitaga ku kwambara neza, kuko icyari kimuraje ishinga ni ugukemura ibibazo by'abaturage be. Twakomeje n'icya gatandatu. Mu mpera z'umwaka 2015 umutungo mbumbe w'uyu muperezida wabarirwaga mu bihumbi 188 n'amafaranga 25 by'amadolari. Icya karindwi kandi gitangaje kurusha ibindi ku buzima bwa José Alberto Pepe Mujica Cardino nyuma yavuye ku perezida kuri n'umuhinzi w'indabyo mu gihugu kiwe cya Uruguay. Ngaho nguko rero ubuzima bwose bwa José Alberto Pepe Mujica Cardino, umuperezida ufatwa nk'umukene kurenza abandi bose ku isi, akaba ari umuperezida ucisha make kurenza abandi. Twongeye kubashimira mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikirana Inzobere TV show. Niba waracitswe n'ibiganiro byabanje, wareba mu zindi video ziri kuri channel yacu hasi. Niba utarakora subscribe, wayikora tugakomezanya. Turabashimiye, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV show, feel you life, hope and knowledge.